Cearcador, fáilte rót go dtí an rang Gaeilge. Inniu baimid ag fécinn ar Léamhthuiscint faoi obair Catharnachta. Cearcador. So, cad is bríde Catharnacht. Catharnacht sin ag obair ag déanamh oibre son daoine nach bhfuil mór an acu mar hampla daoine atá gan díden mar atá sa fictúr an sin cadín atá gan díden agus daoine atá ina gcónaí I tíortha anna bhucht ar fad, okay? Mar hampla melon education, okay? So tíortha nach bhfuil ein scoil agus nach bhfuil ein idachas, okay? So sin obair Catharnachta, Cearcador, charity work. Okay, so fécar an Léamhthuiscint, lé an Léamhthuiscint agus scríomh an ein folklór nua atá an sin, okay? So ifir a hain by lista an sin ach tá lán folklór eile is dé an sin, okay? So bhhaithlim go mai fithe focal nua an seo is deacha de chópleabhar, okay? Scríbhann tú an folklór nua ag cool an chópleabhar at the back of your copy, okay? So sin tasca hain. Tasca dó, féach na ceistena, okay? So bun hiiscint, cé a bhunig. Ifir a hain clán hímón, agus ifir dó melon educate. Ifir dó céin fá buniu, clán hímón agus melon educate. Céin fá buniu. So bunig is to establish or to start. And buniu sin an aimsir chatte an aimsir gna servríhir tabran aimsir chatte. Why was it founded? Cad a dhéanaan oibrithe dónacha, cad a dhéanaan oibrithe dónacha melon, cén cabhar eile a thugann clán hímón de ghaoine gan díden, luigh gáfaointe eolais faoin scoil in Cailliche. Okay? So sin tasca dó is na ceistena sin. Okay. Now, leanróig leis na ceistena, okay, agus anis tá Léamhthuiscint. Wa leat obair Catharnachta a dhéanamh le clán hímón nó melon educate. Tuair gá á le do chuirim. So wa leat. Cad é an freagra sin? Is it ismahlum? No, it's not. Wahlum. I would like. Wa leat, would you like? Wahlum or near wahlum, I wouldn't like. Okay, agus it ceiste for a dó, listig 3 Catharnachtaí, Aranacha eile. So an bhfuil sampla eile de Catharnachtaí Aranacha. Cén sort obair Catharnachta a dhéanaan siad. Okay? So sin an obair atá le déanamh inniu.